megalayapost.news. Hakaway na kajing jabas ngosi, kiar ngut kisikurim na kasnong porsosan bahap anong stoin police station kila siya bom siya syo hadu balaman saujur hakirunar kiba ompala mantip satya balakno bakiti kirunar kila bom na syo daki kenja tiar bandam hadu bakiti kiar ngut kila man saujur kumbala yo ulum jingtim kani kajing ja kala ja kapor arbaji menstem hakabau kupa belatip kerteng kum welbin karbani nripaus nam karta bat ka kongsel daris karsentiu nripopras nam karta kila siya bom siya syo hakayeng sa jongki bat kibor pulit kanong stoin police station kila yo jingtip halor kani ka jingja hadian bala pentip da wainong song snong jong ka tei kisnong hakani ka jingja laya thu ru baka khon khadu jong ki tei ki arngut basha bom sha shoru kala ja ranga na layeng barom patip shai kala poi neja laya thu ru baya kini ki arngut ki bala mansaw lara no sha civil hospital nong stoin bat utei urang ba ula mansaw jur na kakhli badana pedang ka jing bom tip briu bat ka tei galong kemi pan lara no sha shulong banyo e ka jing sumar ka bakampaka laong ru tang pedang ki khindiat por ki pulit kila pentip ba utei urang ba belatip kerteng kum elbin karbani ula klat no nakadaw kajing jur kajing mensaw halor kani kajing ja ki pulit kila dabru ba register case bat penlong ru ya kajing tokit banyo kem ya kitu kibdon kiti bat kumbalong hadu menta kitu kirunar badon kiti hakani kakam kidang petri yaladi megalayapost.news.